بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميد أرغن من نمسكتك Maruvumah fahu mi silsila darum wahadak hamajifa mawdu'a ki kavvaluga insana korwe suwaluta ad insana kavvaluga fitna korwe wahaka kurige bebe fulunge wahata wesse hingajje me algon men wahadakkan gastu ko fawani e fituna in salam ebwane magutaka behegotu kine to kavvaluga azabun algon men salam ebwane kavvaluga nurakkaateri kavvaluga ekaniweri kamai e nurakkaateri hinduga algon menna ekuga algon menge salamata rakkaateri kama algon menge ekaniweri kam filuwade e andiri maqamu algon menattaka alikuddeni konkantatagetto ni hagigetuga algon men komme befulagge ves arabbodu kambodu makawan e insana duniya kitemme tiyage ko tanwaska ulnas kitem hinghama jegen ulnas kitem baawar bayako ene ekenerekam filuaden abadu kaariga tibbas emme lobiwa mistakunge attakun ena kavvalu galane e attakun enage kavvala fassala mahana hadana emme gaatuga tibeni emme kaarin enage ekeniverikam filuaden tibe mihun eduho gaves ena kavvala veliyalambes ei duniyege hagik effahuga ena ekaniverikama kurimatilane duniyege hayatuga duhakus tasawwur kufanuwa dekefa anuwa enage khiyaluga esnuwa fada ekaniverikama adirikama ekavvaluga ena kurimatilane ekavvalu alikon ujalako ekavvaluga ekaniverikam filo mase kora miha ei hagigatuga kamiyab gahuluren kavvaluga azabun salam ebwane magutaka behegotun algon men wahadakkaruga ilmarin bayan korafoe miga ebori ammoko algon men dannawale dana sawutake bes ei ammoko balakam gwanam allah kurebbi uriha amurfulo taka kiyaman terive ekalaage nahi kurabwa fa emme akantattu rakkaterima allah gurussoma fussong ene libe efada mihega duniyega was dukhre hayatuga was evs birorika men nekkan qur'anuga allah wani angawaf birwarikam netiyam emihege marumatives amavwane emihe kavvalos amavwane adi qiyam mahsharuga maadanuga ves emihege wani amanka libfawa mihunge terek kit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala mi am qawaid usul bayan kurabba wahin kurabba fani innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu hamakashurun tumammege verras kalangi allah ebune thumma istaqamu de egatuga sabitu emiyu egmane ki allah iman ve e iman kan emihunna anga amurtakai e iman kan ebamehunna nahi kura emme akanta kun duru rakkatere amur fulotaka kiyamanterive nahi kure ekanta kun duru rakkatere egotuga sabitu ti emihun duniyai nikumegen dawa gotuga tatanazzalu alaihimul malaikatun emihunge furana ge istiqbaluga faaba wada gannawa ebekalum vidaluwane alla takhafu tibamum birnu gannashe wala tahzanu adi tibamum hitamanu kurashe wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tibamuna waudu egumba swarge gofawri kamu khabar hutte nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah aharmenni duniyega ves ukhrawi hayatuga tibamum gekuri nimu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un e swargatoga tibamen ukhrawi hayatuge swargatoga tibamehun nafsu ekamaka ummid kura tibamehun devwana ka wawdodigem fawa emmeha mate niyumetta e swargege tibamehun takave nuzulan min ghafurir rahim ei gineginein faafussawa ogawanta kallegge mehmandari embima allahge deenan hegotuga tabawe egotuga sabituwe emme fahunewe eddanden emoga huri mihaka ebamehunki birugannane baynu ebamundaki itama qur'ana baynu duniyen ena emme boda ekaniwari wegen baana wagutaki duniyege hayatun enege lobwa mihunna ena wakiwegen da wagutu e wagutuga malaikatunge appulu macca
emihaage furana Allah subhanahu wa ta'ala labwani malakul maut furana rahmatuge malaikatunnage nangawa rahmatuge gotuga rahman labwa faale gotuga e furana Allah ta mufulle ne me halatuge enage baade basharat ufarika ma khabar tibame derenuwas hitama nokurash Allah ga waudu suwarge wauti bame nahut ehema emme bodam miha kamboduwa wagutuga emme hiddatiwa wagutuga emme ekaniwa wagutuga ene anna basharate enayak birennek obadi izzatiri ahun kuriges mitanga wahadeki bay sheikhun fahu kolla fawe kabbaluge fitnaga wahaka algon men adiya sefar visnaran jehe insana kurmatiwane emme bodu fitneki dajjaluge fitna ehem megen emme kurin fonubun rasul beekonna nabi beekalum huriha rasul beekon nabi beekalum bes dajjaluge imtihanu dajjala med kurave suwalutaka fituren salame bumattaka dua kurabba fani algon menna e dajjala kurimutumungu fursatu nengirugaves algon men komme namadegas dajjalu salame beto dua kuranje ei fitunage imtihanuge nurakka terikam bodukam Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbaluge fitnaage waaga bayan kur hadis kurafani walaqad uhiya ilayya timan kalege faana wahi ibbigen ve annakum tuftanuna fil qubur tibamihum qaburuga imtihanu kurabi fitna kurimatilan jehene misla aw qariban min fitnati dajjal dajjaluge fitna fadain dajjala veduga insana kure fitna fadain nuwata eya kaarwegen ba minbara kabbaluga insana imtihanu kure fitna kurwe em algon men warabboda samalu anje magama sei evves miheku salame banaka menun ek kabbalak den nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kore yuta ahadukum fayuqalu lahu kabbaluga insana suwalu kurvene ena hazir kurevi kabbala emekeni barzag hayatan e marumafo insana alun diru mahme ved kora dossore hayang ei ena kabbalaga otas adina kommeta heda kurise hayatan mekeni kabbalaga hayat kabbale kiyeni qabure kiyeni ammukon insanu kabbalu galati hennuni kommeta ko insana odas adi ena andale kamugas edwassar mekeni kabbal ena suwal kurwe ma ilmuka bi hadha ar-rajul mimiya beetu nabiyya sallallahu alaihi wasallam beetu suwal kurwe kobato tibaga ilmaki kochetto engeni dannani ebekana ka beegot fa amma al-mu'minu aw al-muqin imanu gahulwariya nuwata yaqin koffa miha ekale faanu ga risalata hekiwe ekan hitugadin tedkok kashor ko yaqin ko famiha fayaqul ena bunane muhammadur rasulullah ay muhammadu fane allah ga rasulay sallallahu alaihi wasallam jaana bil bayyinati wal huda ekale fana aharme gatan ay faalwegen ba hekitekai hidayata genne fa ajabna aharme ekale fana ijaba dinime wa amanna adi ekale fana iman wime wattaba'na adikale faanu geneste bi shari'atuga hukum furudaka aharmen eterbushun nay berebushun kiyamangati me tabawime fayuqalu lahu nam salihan ene bunawene tiba riveti gotuga hamajehim wa gotuga salih alek gotuga nidash ek mane kenen aram kabula got hamajehum ut faqad alimna in kunta lamuqina timam menne engifawe tibaya yaqeen kura alekkamuga salih alekgotuga duniyega haya bet kurmi ekkamuga wa ammal munafiq miha ai berum islam kam faaluko eterega kufur farwa fa miha awil murtab nuwata shakku fa miha rangal nurangol ene kobakan islam dina med nabiy sallallahu alaihi wasallam risalat amed ga shakku fe difa miha shakku fe difa mihunge hagigate ki emihun muslim mujtama gule ko wajjam e mujtama gonna oy wara kuliya agota mule ehem mujtama ka gossiyan emi mule gota mule enege deen ene anga waki gote nonna ei ule mujtama un asar ko feuri enage hitum waki ecche aqida ya sahha qabul qurati no ek ene bunane la adri timanne ka nenge sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu mistakum buni ecche adu timanna en ibune timanna wes mihum buni ecche bune uluni mihubuni allah ka rasuleke wes ehma enes allah rasuleke bunege enes luni enage hiduga qabul qura sahha itiqaden wegen nunek ekede fan geste risalata med lobe disete na konnika mishna wadanna mistakum buni echchegge macchak mistakum allah ka rasuleke buni tiwe allah ka rasuleke bunege ulunu miha gawaha mekiyan den kobato mistakum allah ka rasuleke bunabune hutta ya khilafa buni miha gawaha
nabiyya sallallahu alaihi wasallam ei allah ga hadratun fonu rasulekkam mistakum bunabune tibba ei rasule nune buni miha gahalat ekade efan gineste ge quran ei allah ga wahikam mistakum bunabune tibba ei allah ge kalam fonu nun kama ei ekle efan amilla mufaddechiko buni miha gahalat nabiyya sallallahu alaihi wasallam gineste risalan ei duniye alam takan allah fonu ge rahmatek kamai ඉන්සානුන්ගේ දුනියවි අදි උඛරවි එම්මෙහා මසාලිහ්තකින් හල්ලු කුරුමුග හැමේකෙන මගකී ශරීයක්කම ඊමානුග අහවරින් තක්වාග අහලුවරින් බුනබුන තිබ්බා එයි එකලේ ෆාන අමිල්ල අප්පුලුන් හද්දවාෆාවා බුතානක්කම බුන මිහාග වාහක එමිහාග හාලතුනික විශ්නා වඩන්නවා මිකියනි ඊමානුග එකලේ ෆානකේ රසූලගේ බුනීති බේර පුෂුන් එහෙම් බුන පුල මිහාග නුවාකම ගවාහක ඉතරෙන් කබූල් කුරුම නැති අදි කොබාතෝ එයා ඛිලාෆ දාවා කුල මිහාග හාලත් එහෙම ජුම්ලා ගොතෙක්ග අල්ලාහගේ අමර ෆුලතක කියමන් තෙරෙව නහීතකුන් රක්කා තෙරෙවුන් එයි කබ්වලගේ අසාබුන් සලාම එබ්වානසොබ් ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ තරබවි වර රීති ෆිලාවලන් අවමන දෙබ්වා ෆොේ කබ්වලගේ අසාබුන් සලාම බෙහෙගො විදාවන ජුම්ලා ගොතෙක්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරාන් කරවා ෆව අදි කබ්වලගේ අසාබ හුෂේල එම්මෙ කන්දත්තකුන් රක්කා තෙරෙවුන් ඊතුරුම් එම්මෙ ෆාදා බොඩ එක්ගොතකි මීහා නිදුමුගේ කුරීගා nidan tayyarumun eenage nafsu ena hisab kurash e duwahuka faayiti duhgeena nafsu heda kuri kinet ege tereg allah subhanahu wa taala amur fulutaka ena farwa kodu koffa minbar adi eduhu ene libunu faada hewamul kuraifa minbar e hisab kurash hisab kurba eko komme duwahuka sevakutu eenage tauba akurash tauba ako ene kushun kurawunu kantakun rakka terive allah subhanahu wa taala hadratum maafan edi මාදමා මියදමි ගෝස්කෝ කරවණු කන්තත්ත අලුන් නුකුරාණකම අද ඉතුරන් හේකොතුගා උලේනකමුගා අසුමුගා මාදමා තෙදුවන් නිදාස් ඒගොත කොම්මදුස් අමල් කුරාස් එහෙම් වීමා ඒනා හෙදුම් වෙජ්ජකමුගා වානම ඒනගේ හයාන් හේකො ඔතුමුගේ නියෙන් එබ තවබාමුගේ නියෙන් එබ අදි ඒනා එරේ මරුගන්නවා ෆිකමුගා වානම ඒනා එවනි ෆාෆතකුන් තවබා එව අදිහම යායකුගා ඒනා එවනි මියදවර මාදම රංගල කුරුම ගොම්මීතුග ඒගොත කොම්මෙ දුවහකු බරාබරන් එන නිදුමුග කුරින් හිසාබ් කිතාබ් ඒනගේ නෆ්සුගේ හිසාබ් බලන් කුරියද්දා කමුග වානම ඒනායකි කබ්වලක අසාබුන් සලාම මිහෙකම ගවාන් මී හගීගතුග තරබය ගොතු වර ෆෑදා බොඩගොත් මිසාලක ආලගොන් මෙන් අමිල් නෆ්ස කනේල දාන මී අහර උලේනි තිමන්න වර රංගලරේ මී අහරකි එත බෑර දුවේ එත බෑර හාදිසාදගේ එම එංගහාර දෝගේ දිගමුද්දතෙන් එන රංගලගුලන් කණ්ඩේලීම ෆහරෙග්ග එංගහාර තෙරේක අන්න බදවත කෑකොන් එනාය මුලි අහරුගේ අසුම් තංකොල උඳගුවේද ඉන්සානා ඒනගේ නෆ්සුග හුන්න නේග්ගානි කමගේ බොඩු කුඩ මෙනු මේ කණ්ඩාලංජේ මුද්දතුගේ දිය කුඩ මේ කුඩෙන් කණ්ඩාලංජේ අලගොන් මෙන්න එද්දුවස් වන්දෙන් නගලන් නොහර වෙඤ්ඤා අලගොන් මෙන්න කඩේට අන්නොන්තෝ එග්ගඩිරු වන්දෙමස් මෙහාර ගඩින් හතර ගඩි දිහේක ෆස් ගඩි දිහේක හැම තිමන හුණා රංගලස් අයික් ගඩි දිහේ හැම යෝමෝත් ෆතුක රංගල ගඩි එකතු කලියේ අනික්කා සනක් ගඩි හයකුම් ෆරික හතක රංගලස්ේ හුණා එක් ගඩි දිහේ හැම මලායකතු ලිව්වාන උන්තෝ මීහාගේ එවරුග දිගු මුද්දතෙක් කණ්ඩාලා නගලන් හුරුමුගේ ජෝෂ් නැති යාමු කුඩ කුඩ කොක් කණ්ඩාලාම් බස් හැම හයාතකි ගඩිතකේ මිනිට්තකේ සිගුන්තකේ ආරුතකේ මස්තකේ හැම ඒගොතන් ඒනා බරාබර කුරියද්දා කොන්නේ එනක නෆ්ස යගින් කල්ලිබෙමුන් දාන තිවන්නේ එක්ගඩි රංගල හුරවිච්ච අනෙක්ගඩි රංගල හුරවිච්ච එක්ගඩි රුම් භාෂා මීහා දෝස් කොලකුන් දෙගඩි ර බදලවාන තින්ගඩි ර බදලවාන එද්දෝස් බදලුවේ දාන එහෙම නෆ්ස තරබියත් කුරුමට්ටක නෆ්ස මිදෙන්නේ ගොත වගුතු දීගෙන් එන කුරිමත ලාෆියා මර ෆසයන් ඒ නෆ්සන් ඉස්ලාහි බදවත අන්නා ලොබ දිස්සතේ යහෝ सीधा सोबत का अगोड़ बलादार कब्बल का अज़ाब सलाम में बार कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुराफा है अमल त वर अगोड़ में न हिंग मजों गेनस्ते मी अमल तो वाह के दन्नो अली मास अनेक कोलम बेरे को वेंगे रुगावस लो बदि जते रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफा ने इन्नल मय्यित इذा वुदिअ फी क़ब्रिही मकशर मय्यित क़ब्रुगा लविज्जिया इन्नहु यस्मअु खफ़क़ निआलिहिम හීන යුවල්ලූන අන්හු ඒනෙන් අඩුයි වේනේ ඒනගේ වළුදන් ගන්න ඒනගේ අහුලුවරින් ඒන වළුලාෆ දූක ඒන වළුලාෆ හිඟාෆ දා ෆෑවානුගේ ෆියවලගේ අඩු වර එකනිවර අඩේ ඒනගේ අහුලුවරින් ඒන වළුලාෆ එතන් දූකොල්ලාෆ
daayiruga fiyawaluga faawanuga adu ene ahan tibana dukola mi hingejjik emme gaariga timihun daan eisabum feshigen ene ga ahulwarin diyama asr marufa me ka aden niwen ekoko adu iwene kama nabiyasam bayan korava istisnai halettamme ene iwene mi adu ennun asnaki maruhatun aden niwen algom komwaage dekes mi iwene kom bayan korava istisnai halet ehinduga fa in kana mu'minan ene ki iman ga ahulwarekkam ga wana makanati salatu inda ra'sihi enage bola koluga enage himayatuga enage difa'uga enage namaduwane wa kana as-siyamu an yaminihi ena kanafaratuga ena hifa'u rodawane enage himayat kura ebbeska nurakkalam undaguluk ena salama kurmattaka enage kanafaratuga enage rodawane wa kanat az-zakatu an shimalihi enage zakat enage wafaratuga wane وكان فعل الخيرات والإحسان إلى الناس عند رجليه إنا كلون إهن هيو كنتتا ميستكن إحسان تريوماي مباوت جمها هيو فورونتا إنا فعلا كلوغوان فيؤتى من قبل رأسه دين إنا دمالا من ركعتك فتنتك بولا كلون كرمتك حالتك فتقول الصلاة نماذ بنانه ما قبل مدخل تمنه رفراتك إنا كرمتلا كنكرين manike enade kola norakkale timanna dimalak ay kanu dene ei namadan ena rakkaterima ei namadu ena edo rakkateri kande thumma yu'ta an yaminihi den kanafaratun annam fasha fiyam fayaqulu as-siyam roda bunane ma qibali madkhal timanna faratakun nete ene ahme wasilu ene ves mage ei rode rakkaterima e rode ene rakkateri kande ثم يؤتى عن يساره دنگينغ وافراتون انم فشيبا فتقول الزكاه زكاه بنانه ما قبل مدخل تمنى وي فراتكم اينا كرمدلين جاگن ندين زكاه ركعتريما اين اكني وردو زكاه اين ركعتريك بده ثم يؤتى من قبل رجليه دنگينغ فالا كلون فهد كلون اين دماغ كريما فتقول فعل الخيرات من الصدقه والصله والمعروف والاحسان الى الناس immeha heo amartan heo kantatan heo forun sodagat dinuma rahimuga gulun gattima kam gulun demehettumai mistakunnan ihsan teruma mi baatuge immeha kamek bunane maqibali madkhal timanniya wi faratakun ena kurmetla kanu kare ne washan ena wani himayat korwi rakkateri kore thumma yuftah lahu ba din ena taka doren hulu ena kabwaluga min abwabil jannati surge doren hulu ena fayuqalu lahu ena bunwene هذا مقعدك منها مدرون تباين فنني سورغا تباغ مقام وما أعد الله لك فيها دي سورغا تبايتك الله تيار قرافا ماتور نيومتك فيزداد غبطة وسرورا دين سورغا ديومتك اين غيتغون شوق ihunapur ena ituruam patane enage lolum sida ko manzar fennim fashim Allah taala manzar ne dakwa ثم يفتح له باب من ابواب النار دين ene narakage dorto teren dorek kavvaluga huluwen dekke naraka fayuqalu lahu ene bunawene hada maq'aduka minha mi naraka intibaya kandelu bijagae wama adda Allah laka fiha aditanga Allah tibaya debwa fawa wa udkurwa fawa azabge goche ei law asaytahu tiba Allah urede mihe gotuga duniya haya vetikula nama فيزداد غبطة وسرورا دين اي نركا اينا سلام بومغا اينا غيتو اي امید اعلى وگن دان اي نبامي هبتو نون اينا دنيا حياه ويت كوريك ثم يفسح له في قبره دين اينا قبر اينا تنوس كورن 70 ذراعا حدها مشك منبر كبر اينا تكا تنوس كورن كبر تنوس كروما كبر کے سوالا عذاب نعمتك معنوي كم معنی کہ روحانی کم أي روحاني حياته برسوغ حياته كي دنيا حياته استفاد حياته أخروي حياته استفاد حياته إما يكبر إن التكا تانوس قربان حدها مشوك منبر وينور له في قبره أدي إنا كبر إنا التكا عليك الدوين نور لبين كبر مي ابن حبان رواية كرافة حديث بسفل الشيخ البان رحمه الله مي بسفل مي رواية حسن درجة روايتك بدالفة نبي صلى الله عليه وسلم أريهما سؤال كرون ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد كبروا عذاب سلام بان ميهم تريغا عسى ميه شهيد نكي
denne wono imanuga ahulwerin kavvaluga fitna kurveeruga kiwehiyye shahidun kavvaluga fitna nukurve hadis kore kafa bi bariqati as-suyufi ala ra'si fitnatan eenage bomaccange damaneve kandige vidur enurakka terikan ewagutuga eena ekurve imtihanu fitune ekkamuga ene fudigende ei allah hattaka ikhlasre niyatek nenkamuga wanama eena e maqamuga nuhunnane allah ge din hima kuraga shene fila rakkawa ehema e hisabun eenage fitune qiyameddu kurmat laka nuje loba dizidre hom shahidu maki warammat were numat Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga ilahu kalima fulu matweri kurmattaka hanguram kurmaki waram matweri jihad nabiy sallallahu alaihi wasallam ariuga sahabi bekalaku wadagen dannawani mistakun hanguramako mule eki gottugoaga bayan kura fa yuqatu rajulu hamiyatan wa yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu riya'an fa ayu dhalika fi sabilillah miha hanguramako ena ki kuldana fahulawane kandakka eenaga rashwadaga avashwadaga qabilaga wadaga ekeki wadaga gurama kore adi mistakunna dakkamme sangurama kore mehun fa ayu dhalika fi sabilillah kaakuto mige tereng allah mauga gurama koramiye nabiy sallallahu alaihi wasallam huriha waake ifra kura hadis kore man qatala litakuna kalimatu allah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah Allahuge kalima fulu materi kurma ilahuge deenan izzata nasru dinuma ilahuge deenuge ahulwarenna deenuge shi'arutakan izzata nasru dinuma hanguram kurame eyye Allah ma hanguram kurame em hanguram kurun ek zaatuge ei sharoi maqsadeno sharoi maqsad ki Allah kalima fulu materi kurun e kalima fulu materi kurima e deenan izzata sharafa makanat liben deenuge ahulwarenna izzata sharafu liben ibn saligga tima kura hangurameko tima kura masekkatakun islam deen bikave muslimun nikametive islami shi'arata faalukurma mujtamega datiumaki tima kura masekken ei allah hattaka kure masekkate nunkamugekke islam mujtamatoga emihunge deena deeni shi'aratan hima korakkatirun ei sharoi maqsadaki nembe jamia khilafa kanka hinga kamugawan megmane ki nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura fewani hama ekani maqsad ki ek natija ka wanjeni allah ga deena ilahu ga shariata ilahu hukum fulutaka ilahu ga salih alutakunda nasra kamyab libun ei ek maqsad ekam ga wanjen hame aykoga mige bay nukta ata kuri duhoga sheikh fadlun fahu kura february agondo ibata qur'an nukurana nabiy sallallahu alaihi wasallam kappolga azabu salam banaka bayan kura sobe ei mi azabun rakkatere ka mangedi dua kur ehme algon men attahiyatuge be dua kuran allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ehme algon kom namade gabes mi kappolga azabu salam be to dua kur adi nabiy sallallahu alaihi wasallam warag gina dua takuga kappolga azabun rakkatere kan debbato dua kura febur takuraru hinduna haviru kive dua tawgaves waraggina dua tawga mi ibarak waridun asawek terege duae amsayna wa amsal mulk hindun havir wajjam vidalwa duae amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la sharika lahu la ilaha illa hu قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مفدن دعاء ربا ادي افوق ايتورا دعاء ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر بتاع دعاء فاتو قاسمتي ربي اعوذ بك من عذاب في النار ميلا يبيلاك حضره ركعات كم ادمه كبلوك عذاب من نركاك عذاب ادي كبلوك عذاب ادي هندون وارغس اكيفان افدين دعاء كرو همم حكر دعاء حكر ويليره مروا مؤمنون نكيفس كبلوك عذاب امان كان لبين ميهم كمغا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرافه ادي بانڈوگه بييگا مروا مي بانڈوگه بييگا مروگن ابييگا مروگن دا ميهن نكيفس كبلوك عذاب امان كان لبين ميهم كمغا حديث كرافه من يقتله بطنه لم يعذب في قبره ಏನಗೆ ಬಾಂಡು ಏನ ಗತುಲು ಕೊಲ್ಲ ಫಿ ಮೀಹಕು ಎಗ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಬಾಂಡುಗೆ ವಬಾಎಗ್ಗ ಮರುವದಿಯ ಮೀಹಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ತಾಲಾ
kavvaluge uqubatun salame qurbanakam bayan kor vegmane ki maru banduge uqubataki banduge bariteki wara ven huri bayek hamemme suratul mulk hiddasko egawa wa'da nasihata irshadat tabawe egmacha amalko kommereg mulk sura kiwa mihekos kavvaluge azabun salame bana kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fa me 30 ayate ve kit Quran ga 30 ayat ga surat ek mane ki surat mulk wahag kavvaluge azabun salame bana kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kora fa adi shafaat kamuga bayan kora fa adi ene fahu sene kamuga bayan kora fa e sura kiwa miya हम हम लोग दिसद रहूं सदका दिन हे फौरो मिस्तकुन ihsan terun eis kabbal ga azab salam wan sab tere hadis qurafa inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harb al qubur wa inna ma yastadillu al mu'minu yawm al qiyamati fi dhilli sadaqati hadis qurabi sadaqa kabbal ga ahul warin nan e kabbal ga hunukam finikodde kabbal aman kodde ge mane wa inna ma yastadillu al mu'minu يوم القيامة في ظل صدقته إيمان غهولوريا قيامة دو هنان كان كشوري إناغ صدقاتك هياوه كموك دشوبه إيرو ميلك غاكور إدو ميستكم أبيغا هونا ككلمغا ويد كرمندا دو صدقاتك غهولوريا الصدقاتك هيلوغا قيامة دو هنان ديسكور أي قيامة دو عرشيك هياوه كاللي بهباغ تري إكيغوان ديسكور ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اي صدقاتك كل ميها اين قناتن كل صدقه بات بسنينگه سيدن صدقه كل ميها قيامت دو الله تعالى عرشيك هياوي كن دبا هم صدقاتك قيامت دو هياوي كن لبه نچن هم هم كبلوغا اين فينيكن لبه امان كن لبه نچكم حديث قراف هم هنگا هون صدقاتure مهي صدقاتك هنگا هون صدقات معنی کہ تیما معروم فوگا بس تيماغه عملو غتوغا ديميگن دان صدقات نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ميها مروجا مينگه تينكم كنوني عملت مدگنيگن دي اينا عملت ایک تريگا هنگا هون صدقات ایک معنی کہ وقف الله حتکا وقف كوريفا هون تنت مسكيتا على الله وقف كفا هوري مدرسه سكول تنگلا هوري هوسپيٹل تک قائم كفا هوري دينم بس اسلام دين فطرما دينوگه دعوت مسيك قران එකම هيدا قرآن قدتن إنا وقف قطعا هيدا كفاهوري هم بجام إنا مروي كم قابينا مس عملك إنا كبروا قابس أدي قيامة دوس سلامة ركعت ركن دين عمل حديث كوري أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قدتكي أنا قدتكي فادا قراني علم دو كفادي أنا قدتكي صالح دريك دو كفادي إنكم عملك بسينا قيامة دوك أدي كبروا قابس سلام كما ركعت لكن لبين عملت نبي صلى الله عليه وسلم اذكر إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ميها معروم فوق إيمان غهلوريا إنك هيومر توترين إنيا درميا ثواب لبي إنيا سيدا غتوغا ثواب لبي گندان عمله علمن unganna di fojja ilme fatura fojja aw waladan salihan tarakahu wa salih dariya gudo ko fagosiya aw mushafan warathahu nuwata warta ko fa mushaf do ko fagosiya quran khatime warta mudele goto do ko fagosiya aw masjidan banahu nuwata miskit bina ko fagosiya aw baytan libni sabili banahu nuwata halu jifa da tururin hiyawa ikam hoda dene hiyawassen ena bina ko fadiyai birettein දතුරුවරින් ඇස් මඩුකොල්ලානේ තණෙක් බිනා කොෆා දී මිහාර එබෝරේ අලගොන් මෙන්න මාලේගාව සතොල්තරේ මිහුන් ඇස්සෙබ තිබේ හොස්පිටල් දඟස් ડોක්ටර් දක්කානේ තන්තන් නොලිවිෆා අතෝතේ දඩරෝගා සෙබුහුලේ සරහද්දි හොස්පිටල් ත බිනා කොපන දඩරෝගා මිහුන් ඇස්සෙබ තිබේ වරදති හාලුගා මිහක තැනක ඇපාර්ට්මන්ට් එක හේදාන් එතන්දරුන් ගහම මිහුන් ඇස් තිබේ ගොත හේදාන් එන මරුම ෆෝගාවස්සම එනා දුනියේක හුරුම් ෆදයි ඒ හේවමුල්තුන් එනා දිබෙමුන් දාන් أو نهرا أجراه نوتا كورك أنا هدادي فودي فندمي كورة ميستكون دارتك فنديرو متك أي ميهم بوي متك أو صدقة أخرجها نوتا أن نرفع صدقاتك كم قاوس من ماله في صحته صحة السلامة ورحالتك إنك مدلو وحياته إنك حياتك تلحقه من بعد موته من كم بسينا مرو مفوغا إنك أبدل القرآن إجمانك إنك سلامتاي ركعتك كندي تشكمك عمل تبان هم نوبة تجتري هون
mayitunataka heodu akuru algomanda emme furduana miho genege mamma marwejjam bappa marwejjam mamma fantire miho niya wejjam emme furtame darin kura swalaki den timanne konkameto timange mamma fanna hodde emme heokama ki dua akuru timaeki salih mi ekkam gawun ei waram muhimmukam ei mammage nota bappage amalati dariyaki darifur salih mi ekotuga horjam bappage salih amale duniyage hori marnuwe embima ei waram muhimmukam salih amale gotuga atiba deni hor member fan e giturun dua koro mayitu nattaka kore heodo ai emi honna kabwalogaves adi khore hayatugas tarmaya sabali bekam eva nabiy sallallahu dua kore allah maghfir lahu algum mikeni kashnamadu allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار ميتانغ دعاء كرافوني مي انتك فاعفو السواتو ان معاف كروا عفو كرواتو ادي اينا في بمقام انتك عزتري كمهيته هيكم هيته تنكم غلبا اينا اتك فسيه تنوستنكم غلبا اينغ كفافتكم فناي سنويا غنفنون اينا سلامكو دبواتو اينغ امها كفافتكم هدو فيران صاف كروهن اينا صاف كو دبواتو adi ena efebi goti ei duniyega enalon gochevurma he gochekkam ga labwato e gontin ena kurimatiwa ahulwerin ei duniyega enaga ahulwerinawrma he ahulwerin kam ga labwato adi ukhrawe hayatuga ene libe amin nota firin ei duniyega ena hayatugolo ne hunnavre ma heorangolo salih bekam ga labwato e mane ki duniyega emihunna ka heda kuri amin navre firin navre ukhrawe hayatuga emihun islah ko debwato emihunna kam ga yes emihunge sifa duniyega tibe gotabare hekon islah ko debbato waqihi fitnatal qabri adi ena kabwologe azabun kabwologe fitnayin salama ko debba narakage azabun salama ko debba mi hadis mi dua ado sawaf abdurrahman bin auf allah taala anhu vidalwani auf bin malik maaf kormo auf bin malik vidalwan timan hitan eriye e mayyitaki tibanna kamuga wane namai ege mane ke nabi sallallahu alaihi dua e mayyita kurabwati wadage timanna hitangeriye e marufa mihaga maqamuga timanna wenname nabi sallallahu dua timanna libmattaka ema heo dua eki warabboda ma faida kora chamehme emme fahu nuktaga fahu kollani algon men kura heo amalatto terege buri maruma fahuga mayyituna faida wane kama sunnatuga bayamegen wa amaluta egotun roden hifan jifa mihagu roda hifana fursat libifa roda nuhifa hutta marwe gossiya ege badaluga e roda hifafiya me roda ga sawab eba hasilwe hajjuge alukan badaluga eba ada kurwe mihak maru mafhoge ena badaluga mihak hajju eidan umra veidan ege sawabu sene libe adi sudaga ena ga matin kurwidan ege sawabu sebe libe ehmbima deenuga bayan kurwa fawa maru mafhoga mayitunna faada qur'ana kam dirti bin qur'an amaloten faada qur'ana kam bayan kurabwa fahama komme amalaki wes algon men e mayitunataka kodden jene kanka ege sawbun e mayita e kabwalo gaves adi ukhrawi hayatu gaves aman kamai rakka terikan libmundan hada wa subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh